ubak met ba lingdo rang ba nong yalam jongka United Democratic Party UDP haringkat ubak titos well khan General Secretary kila yuak panuan pens kemi kinong kit kam batmai jongka United Democratic Party UDP Southwest Khasi Hills District kabala long menta gaski ka arpulai tarik unailar arjar arpusan hakador bar hall mau kerwat kinong kit kam batmai jongka UDP Southwest Khasi Hills kilong ubak Pius Marwen Kumu Presiden bat ubak Jeslan Roy Nongsi Kumu Sekretari haringkat kiwei di kidikot hakaba met ba lingdo ulasim ya kabenta ban pins kem ya barok kinongkit kam batmai jongkani ka district kabakan top ya ka youth wing women's wing bat ka farmer wings hagadi ka sngi la ya don lang ubak renik ton lingdo tongkhar MLA kamau kurwat constituency ubak Pius Marwen MLA bat MDC ubak Robert June Kharjarin bat kiwei di kinong yalam ba khamat jongka party UDP bat kipat ba ubak met ba lingdo ulapan pau ya kajing sngo kemen haba yoi ya kinong yalam jongka party ha Southwest Khasi Hills da kajing sngo shngan kamen siem bakidon ya argut ki MLA na ka party UDP kata ubak renikton lingdo tongkhar bat ubak Pius Marwen kiriu rangba bat kipat ba kibadang don la kanong rembas kem haka party UDP kapadai ka party riulum bat ngej kem bakani ka tanat trei kam bat thamai kanang le bah shu hakini kisnam bandang wan ban pen klanju shu ya ka party UDP hakini ka sngi la yo ru ya ka jingkren na ubak tita suwel khan bat na ubak Pius Marwen ubalong president bat thamai jong ka party UDP Southwest Khasi Hills District hakani kapor kumbala tentu da kini ki nongelam ki bala kerenteng ke pasal khamat bahoy apo ka district ngiran kam ya ka jingelang dong kam ya ka jingi trilang te hakani kapor na kaleng ka jongaru ngapan ya ka jingi trilang hapreng ki nongelam ke jungi apo ka isi borok kawai inomonge badai tangah kapor ke jongan mengamarwai banganlah belelut ek bro bringin kitlut ek bro ni phom ye kri isi ye kini kinongkit kamparo lemba kecingnya trelang lesingaru kum julong breu kum klet ya kakam juga party hakal jinglum jinglang juga meeting lene kecing don kam juga jong kecing don kam benlum benlang lene ke kaba ngi kri party ngi dei benle de nga kentu ye phi hakri por parano ngelam ro ndai tangi kinong elam maphi kinong kershan ro kinong elam na circle na kison na unit but na kinong kershan ro la dodon ke jinon kam sngopa banya ai jimut lem banya pen snolem onge ba e taho presiden bat secretary bangin pentlunnya kakam mentrei kakam nginon kam ya kacing trei kam lang dakti kedian ti kamon kecong hilang baro di ngakerpat ya ki parano elam iki parano kershan bala don keno sngoba ban pen snow ban pen pau ban ngindul don kecingnya trilang ban pen klan ya kapati kumbangi pen klan hak niki term ki balajat ladap ni snow don burom kum ke district ba atli konsorsi ngiyo kecing job ba don burom atli di konsorsi bagi kerman hak niki election ki ban sawan ro lemba kecing trilang ke jungi pro atli ki circle hapo ka district hi bagi kerman lakukan ke election hapo arajar apraru ngin yo jingjok dang pro atli ki konsorsi tingin penyo ke jingjok ngijuang kamdei tang hakti ki jonga lan hakti jongi ba renik kedai lang hakti ki jok bilang bano mencoba ke election kamdei tang hangi tangdei kamdei tang hakti jok presiden secretary kedai lang hakti jok pi iwe bai iwe ni dong kam lang ya kecingnya trilang di kene kedai kecing kerpat ke jonga berkumjo na kampa ka circle na kampa ka unit berkisun ngah lade hapo karani ko circle ngalas dang hi belum berlang ya ka son ber unit i ber kawai ku balapan skau de ki nongelam mene bangin dei belum berlang tangah por election mo ting por election ngiyet ngidon kita kison ngidon ki unit ngiken mau yo presiden ngiken mau yo secretary ngiken mau ki nongkit kamur baro hendai dala de election nda don kicing ice scheme lane don ke kam jo ka party ru ting ngi kumklet ya ki parano ngelam wat ya ki no kershan ru te hak ni por kwa kom ka jing pen mau ya ngilam baro ba ngindai tang por election bagi ken mau belum berlang ndrei ngamong tang po ka district ber asal kalau baro kawai ngindai ben don ka jing yalom jalan ngimong ba ki sinam sosan sin re sinam arsin ru kalong
kaba yarap kum kajing kedua lang na kamta ki para nong Kristian para nong ilam hapo kason bat hapo ka unit i bro away kum presiden juga parti kadai ka jingkit klik jonga ba kadai ka bentar jonga ngani tu ipian bangan hap bangan sengap bangan hap bangan charge score ladaran sibun palat ke jingle politik support parti kebangam de ia kabangan pensiun kebangam de ia kabangan hikai nama kecil politik sabuk ke parti kalau kajing sedang jong kajing jot jong kedua politik parti nasukumen hak ni kapor bakat kum ke ke bang ayoi ya kiduk mat jong pi kapan kongo yang baka jingelang mentasi balajid ya kinong kam kalalong da ka jinge mencur lang parong denam de ta denam de ong na da de dam pasu de no da ni ya syafakat mo ide na bertaji bahapa ti de mo tendre ke bangai kalong ba piadon ke jing sanya ke jong pi ha kita kinong hikmat ki amale ki ba pi je iba pius malwen ba ba renit tulun tokka ta kini ke dese ke bodon bok ba pilang don ni ki amale kinong hikmat abang ale seki district bangai dari konsulsi ki bomdon amale tangkal isnay mga pay kinong pesan jo parti dan sibon ki beli bakata la kran kita ka sikal sibi ka port ngasi isnay mga pay kinong pesan jo parti abam dan kinong hikmat da ki MLA nama kinong pesan kidon ya kata kajing senya tali telan la kalong hakanu kom ya kita kinong hikmat na kadang-kadang ako banong ibiyang ni kinong Southwest Pasig District nong mokorwan panong reniko hakabay batal jing ay tiket akapor MLA kung ka party nginong don gano ka presyo na no Rio Simen ngin sim barbor ya ka sur jong ibabun balang abo ka party kaya menjon na eme kata kaya menjon na eme kata ka party kam nei tangoi taong ba kita semene kam nei kan kata ka ong jong iba ike molong lani Dr. Don Roy baru not ibala klat no yang lu bom nei tang da kejong bok met ba dari ke bok supan ngasmo bangi dan kam ia ka bangin dit ban visit ban jungok ia kinong kersan do ka party bat ka badon kam ayat semat so tang ka digawe ka jingon na kanang jonga bat ka state level la kanang ka port long ngimdon ban IP kinong kersan ba ia do ka party habang iwan mentakas ka bangidon ban berpau ni kalong kajing itu jongi ya pi iwei kinong kersan ba ye jok parti tang bang ini punya kolektif pi ya syait ya klan ya long kumlo ngasno kelabia lada dalam kikam kibang ya punya tre ai kita ro kinyai kam la ni pe nre nga ke ba ngaju praktis sa konsusi la jong kalong ngidan kam bandan kajing itu ke bakerpang ya kinong kersan ko pa bon haka politics ni feel namar ni itu ya kinong kersan tanga kapor tepon dehang ni bagi nong tepon ru ki itu ya kinong hikmat tanga kapor ke bakumno tahabalas tang na kinong alam pai ba le kibot bet habakut pada se kenoi pai ba tena so ban ong na pi en ka pot ba ka jingya jungi kum kastil level ka bangla sim ya kara
talong bangin le siki district iba pero bani kendo ye kinong kam ba kinong kesan ka parti ngasmo bangada pram ya kamo korwa konferensi hoy ya karani koru hakabene ba ke MDC election ko hamba korwat ngam sim da community bahkan long kumtu ke MDC election ne kumnon na kira community na kira community bahkan long kumtu na kumnon na ton na yab juba na kai mo na tengilay sutu politics mo na jorong kayong dapat apa tadi dapat nasabar ke isaw tu dapat apa de kasjang mo teke ke ba ngamod banong ni kalong ba namar namla along mau ngamla along din ngalong do ngahap ya ilem kubay ya kiwe tengko kamau jentut kamau khanglat yana bangan sang bangan le bangan wan hakawe ni lo kajin ko jikia ngamban se lese haka partai social media menta bilawano kumnu ular de hamairang tak asa chow maladap stop lawan bu de jikli tenre kato kasulong basa om kebomban se katom ne kasang namar ngahap baniye nama ka kubur kaya ka om hakon susil job bau MLA umanrai bukan dia ndisi tare ka kubur politics ban yo nong manore man phaita manore priang na ka kubur harum manen ba o MLA o president yung ka party umanrai ba ikuetor ka dia jongka party hak MDC election